Aner mala kenyam biya kamal ka Nuer Online TV channel anda mandu ni chankos nyamala no ngrasni ka Nuer Online TV an wala shanga wala wan ka pay badde kuron kinne dangro wi jen dangro bakel bana report me bana je linkel ka do badana shala neje take a tej mi sha tej why kill in a circle may fear yet matter participation in the national election ngoma dwal kanetin content kill tindikel ke self ke mi yadit ko de dakuma char dara te gwa ko inquiring anamo mi chalat ka do badana shala neje reason dan dwal na ke dakuma char ke je gugur ke je mon go jen chede participate ke je national election nb gwada wo South Sudan we ko de queen kwada je lat ke jen shanga jen dangro widro ka pai wero ron kina dangro wi jen dangre bakel te ka tan wante lat karodian ko ngai ke je gwanu dakma char ramkel kane tin kon tin gor ke jeno de participate ke me she gor ni 2013 shakol lok self ke me yadi chu self ke me yadi chu tong no kor so right now murai kone and te dan te now and first by President Dr. Machar they participate kajen electoral process ran latke balaram kel kanitin kon tin bia candidate tin ba self kim yadit ana ke bikon ga self kim yadit some we economy she dun Dr. Machar karwara la problem take ngwane to ngwane long the lat karodian rewich ka South Sudan ka kwin kware manya bi angach gurga jeno there deal take a mutual balance of political power many nodi mi bi kuma South Sudan beneti control opposition party mi baka par kandial aba queen kwar ba je lat ka do pera ko ni kondiale en queen kwar mat ke je gora peri goro bi ramadan la kwara dit chene ko ken chek bu block chek bu peno de ka participate gwazna mu bukona ngach Dr. Machar aje ramadan entekater kana president Salva Kiir yadit ala Dr. Machar agenda central ko ba queen kwar na me ba jalat ka doben gwanajen ano bu queen kwar bagwa Dr. Machar bere ale kamo ngai kene jene dia so right now mu da reti jena gwada dan lokajeten ne tin wan ngai ka je gwano te ka mutike dio chana ko te jena wonena bangut ka mutike reti jen ka dobe dien mutike reti jen ka jamo kanga ke jen wo aramkel kanitin kon tin kwa kir kwa jo post skid ne to konan goro de ka sosulande kan nang gwadan dana gwane jen amu minyer ka dakma char kilo ka je anatin content tie ka self ke me yadi antije mo atin sa tup ka cha kam ne dia amu modal nas ka je mo ko de dakma char de la aramkel kanitin content de participate ka national election ka jara medane tanman ngai kondiale President Salva Kiir yadi che declare already and again the contest again December 2026 election bene a general candidate janam dana cha endorse micha dagma char chabra reti jen ka cha jalun dere nyu the no te paratitin kom chabra dagma char their campaign freely their jalat their campaign their mobilization their jalat they support reka they ka bara they communicate kaja their read bo they jal ko mu gor na pare ko queen kwar chalat kan jalora ba mu chawo ngak bro chung believe me changa dan wa election wallet kaje bi campaign bi lat ko take a question about ni a supporter ko amun bi lat jin mi kwar shejek she simple things no be just mu benajen and go and ko ngaika and popular no gor ka jawd bi de right ba man dan te re ngi do ba ngaje no lengo te dial ti gare la lat ke netin kontin
goro bu kwer bi kenejek dindo mi pinke dak ma charo jen be brare ti jen ene be kuin kwari be jela don ngai kon diale en December ki ron kin dang ro jen dang ro bakal me kole la pai wero te tiaka long ka tiak mindit kurun dialati dak ma cha demand me chalat jenen bur jen odi ba kuin kwari ba jelat national election coordinating country la South Sudanese bikan ko da mokane bikan kwany alaken nay ko ndiale misha kuin kwari cha jelat affair kachi ne kontre wike South Sudan chika ko nok lo diane chika na kwany nay ke je gwana wodi be corruption bro da capture bilia bro da capture buta di de me chiang je ga me bro da capture ko ba ngajin wodi jinmu waje kwanya na mite ga dun dodiyan michila wala lat a ci pelita da ne kwan gaji ti community kene da kona citizen tikan ka right ke tikan ka chonko bikan dil kapin ka chiang je ga dana shanen kaje mikana wi la netin kon gorke a netin kon tela South Sudanese ko rai na do kona ci guje no kum sel bikem yadi lat kan mu nokkan mo ni ne na tama changa ni police ne cikan yo cikan gaji ga la salary ko kan ke civil servant la dia tel mi je kan including de ni panken tel yo je kan ka la runa nanka ke pat the federal mijeke kacha government charge a question cha teach michi woteji baji yen ke bai shot gwada dian mi changach so michi kana me ajin gorga jeno de kuma daro da ger ano jin michi ayla da note michilat bizin nok michila do micha ponya odo community ki ne ko la citizen ben gor jeno bigitin ka bizil wo bako do bana chalat ke je ki bi la slet mi chala do pin te kare shit ko don chari je ka and then bro do kwan bi char bi jako bajalat mi cha wetel building ni infrastructure yotu wante ke natural source ndi alto ngulet kanamo kala dieno ba wo bajalat then bi let to bi kala lat en mi cha gudula mistake then bi dil goro bi realika dindoshi jandana latke right now akum selbke miyatit ajene kwallar dakama charno nene ana dial ka kwan kwar da nok loidiana mishika kwan nok loidiana kana kwan and then boy South Sudan boroda ger ko run mi chaji kwan lani mandana chalar a community ka boy bashi develop ke boy ba wonyal gwada mete mi cha kululat eno nyerka dakama char ke logo jeno da participate question jenene muku South Sudan right ke sebke mi yadit mike popular min naka ke shirkaman ku kana claim an naka ke ne ideal amu modal ka ko de kan opposition party leader kan de kan ga jago de participate freely then o kan be campaign be lado ko right now man let sebke ma yadi de jaram dan le tam right now right kon ga jan tame a jaram dan let campaign even this voter registration SLPK le demo ne dial ko ken chaga tagra telam let kan changa kel kanai kon diale election mi ben la nat diale kana compete la kana competitive biga la competitive ke election ka do badan don gor kano biga tegane ken to biga no she one part date diale ka la doni walne ko ken ko la block la ja gor no nene Mite pair but take open political organization, freedom of movement, access to voter. Kan do badan den awe nyam kaja. Kabu bono mo baraj ka do badan don min bukana lat michika kwari kana jek barai na pin kana ideality. Nyan ko take question wodi ngummi dal na ke Dr. Michar kaja. Je demand ke 2013. Ano de kuin kwade jalat. Chalok ci selb kem yadi de joji rewi ke juba. Right now 2026 Meji self kem yadi de ngaje no between 26 election beben then che dak ma charge yen jen rob dan ko terete jen kaja ci ko wandi ala kon lat ke ni to kon self kem yadi ci kon kalim inner circle ne kon take self kem yadi ci kan dak ma charge kana nok en ram mo mo jen ki dak ma charge bela dak ma charge na mu ke kwere ko di tene to wanti men gor kane o de ko kwanya la kwara mai kon di ala na everybody de mo ke position la ti ne kon ta banka ne de kon shibite ka ban bad la yen ojen amu ne dial ka kwar ne dial ga chwa kwar de reguch tanat kala tanat tiken ko de kana kwar
let ken kel bon tele kwar do nyur ko office kwallen je ka ne diala let ken but kujame alama cha popularity gere ti dial jenen mantame million of people work je goro jeno de jelun international community akane ko bisos ran bete kamal ere ma char berar so ring ma char la central jella solution call of this dal na atkeja ko jaram dana gwi ken point jaram dana gorka so gwi jeno mise bena la toka la kwer everything in South Sudan brought change but development but wana bishangoy but wana lot of things to borrow the Shabijit Kajanta la road mantem miluna na shianga ke queen security ka bodi al barudin ger and me sha goro no there happened gege no resource ne bika kwa no resource ne katin ala manashi manajela re kone ko sha ka manach mutene tirel ke kantama to bai jugu no na me ladu to bila na ga duwa gwa ngai ke jama gwa da na wi ketin na mo la di al kenego but milera me lada jaji kam yo bin go wes lajin bu bene jinrun men chala de jene ka tele mi banen so na mo kelu jaga yo ba wo mi ji yo bara din balatin bram borodo much and then mi jin do mi sele wala da gwa ba jubel amu kam mi cin mu me dan me cha kwal ke mu me dan me cha na me cha cham amu me kene la tikna mo ba jubel bano mu ken shi mo mo kalatti ko shi posin di da mo shi lele shejek kwana force ko na ku corrupt media na mo dare kula gwade ala anran you have to own your responsibility michi mi jek shelat ba dil gorjin jiram dan shi mi jek mo shelat ba jidil hin accountability kaje ko jinti mi jek shelat shi jiram mo de pardon ke de paleka so na me ci bu goro mu ko ce corruption shelat medan en ba corrupt jendana go da ma charo te diality de ko kan dial ine dial de gal ka dokkel magwa and that mindset that to go the South Sudan de develop jendana gorka wani ka dial o de South Sudan de ragwa tene de wala le no la de no ne da fe ma charo mo chala de ka South Sudan by the way jin mite ram tu widu nial ka jela kwera dido jaram dan ble topic la jin chire ka assistant la kwera community ki bi advice bi top mi kana no ko money den tele mi deben anyo ngai kon diala sebke mi yadi tego competition go no jene ramadan bi popular but ke tele mi lede so kan advice diala kon lat ke cheno ko ta jene ma ka jene tin kon tila jiwich so rai na ji kon chune no wiche jek me dial jen kare wich ngane barkarodian jenen yen mo ne to nganu ke libya reason odi ci kwar chala mi je larwana bak shebe to go big ben dai Berwana bak shi bisal kem yadi ba mal be nong dai so jen do bana barna ga jere wika South Sudan jangien ke tat nuore en rara wika South Sudan bar road special ne ko langani reason wodi mi ci kwarche jek tishilat ko kwinat ne la rigdum wana kana to ba mino kono de mal dar bene very easy long by the way no na mal ta kelo ana ba mal ba no ko kwel nyam di en sal kem yadi easy ke jeno der mal der je jat wana ko di jen jaram dan la degree la ka to ramite degree ni der corruption der je caption maji mamu dollar ka bal wi da tika power so power che use gwa dunya mo content gwa se me adwal dwal na ka je ke dak ma cha dwal na ka ideas ten kon be ngitada shere go to kon be ngitada do dana gore jeno de so stand der tika mal ka je again and dan en lukanga me lukai dak ma cha and yet still la na we lu njokaten kon shalat Sianen medan self determination de me shall look Dr. John Gurn Mabir. What happened next? Argentina Abeditina. Ko John Gurn Mabir, Janago ni Jano, they will unite ni Wool Sudan Kelu. The bill come in Sudan Kelu. Chidagma Charlie no, Banagor, South Sudan, Lassosan Sudan. Jan Banagoron. Chiko and Bumat, Ray Wimichala no one. Go con Banatike separate state, the contact Doran, Conti Contila Junubin. Namo Chalukanga, self came John Gurn Mabir. A many may start in separate Chirema Chartabilet Kedunde, self determination. K 2002, K 2005, Charlie Aldo Char no Kuala, let Erra the Medan Chalat. K. Georgian Cha independent Tajik, K 2011, Mimo Dr. Machar. I know Dr. Machar take on the Chalare Wika cartoon, Mela Rajitin Kanoma Bachir can acquire the cocaine. My Chalid Lunko South Sudan Bachonkorad, Chavaju no Gone South Sudan Bachonkorad. Self determination.
George ai diana ka la kala skelet ba cha ka no ganta mun gwada dan letken e ben mutu on tamre ka South Sudan ne di alti lu kare ma char ruun bi kare ma char kana ko man gwa bula le dan je ne ideal ko kamil ya chong ko me dan me gorje no South Sudan be chong o be ya be chong kine de konti la jalami kan jinubin charin bilanak. That is why she's school South Sudan can Sudan jarin separate she anen tementel ko le to kamiken kilia chongo but bin at gwaza me ka jinubin mitdag ma charge bin wonyo ko liaka kep chongo cha nyong ni jako ba kor ba tok self kem yadi ajen mo liatene so mawa ideas da kuma chano waje kep ka balas net bianen be chini ka ta me dan mi china jien kana Sudan tel liam buto bine di albugo chulet bram chulan medana lede gad bugo chudul gorka share bugo wawon gwadama ti di albugo go so tell me jam bula talk agriculture be shoot one of kadli keep trillion nan lat kare wike Sudan bar di albayo lat kaje so be Sudan be shoot kamal mugwa so gonna di alati ramdan bugo ladanga e doctor machar she kan kwade tin tama biya tamal